Kongresmen republikanac iz New Jerseya Jeff Van Drew izjavio da se misteriozni dronovi viđeni iznad ove američke savezne države vrlo verovatno potiču iz Irana. Prema njegovim rečima, dronovi su lansirani sa broda koji se nalazi na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Ti dronovi moraju biti oboreni, rekao je Van Drew u intervju za Fox News. Kongresmen nije otkrio svoje izvore, ali je naveo da su informacije poverljive. Reći ću vam nešto jasno. Iran je poslao brod sa ovim dronovima. Taj brod se nalazi na istočnoj obali Sjedinjenih Država i oni su lansirali dronove, rekao je. Van Drewova izjava dolazi nakon što su zvaničnici uveravali javnost da dronovi ne predstavljaju pretnju, iako je FBI ranije priznao da ne zna šta su ti objekti niti kako ih zaustaviti. Veliki dronovi su nedeljama viđeni na nebu iznad New Jerseya, zbunjujući stanovnike svojim misterioznim svetlosnim signalima i naizgled besciljnim manevrima. Ponekad je viđeno nekoliko objekata koji lete u formaciji. Tehnologija ovih dronova, prema rečima guvernera New Jerseya Phila Maffeya, deluje izuzetno napredno i objasnio da svaki put kada vlasti pokušaju da ih prate, dronovi isključe svetla i praktično nestanu. Spekulacije o poreklu ovih objekata kreću se od teorije o kineskim špijunskim operacijama i NLO objektima do tvrdnje da je reč o tajnim vojnim tehnologijama koje koristi sama američka vojska.